Menta perlongan wara HP ke kubor kani ke company Amerika ka Yarab ke Pakistan haga jing tambor lena hapalgam tongani sngap ke company satellite Amerika ka wengi ke company Pakistan BSI kum ke partner hadin papunpaw ke pahalgam attack ki kenta hadin bami ke report lap ke company satellite Amerika maksar baka ai kidur satellite jong ke pahalgam panpaw ke print report ya kidur high resolution order jong ke pahalgam kam baga maksar kayo yakidur satellite order jang kapalgam nadu ujun arjar fly hadu Februari arjar pesan ki order Februari arjar pesan ki wan arbanai shwa ka jing tambor ki leno hapalgam haka arpo artarik April utrai ka BSI u Obaidullah Zayed ula syak mudui teng namar ka jing export teknologi bian syaka Pakistan government agencies ka maksar ka supply kidur satellite syaka patai barok kawi kentup syaka Ministry of Defense bat syaka ISRO jang ka India weng no ka maksar ka Business System International Private Limited BSI jong ka Pakistan naga website jong ka hadin ka report dangshen ka maksar ka matip ka BSI ka claim order ki dur satellite jong ka pahalgam ka report ka kedau bagi order dur pahalgam kisdang kandiat bena hadin ba join ka BSI bat ka maksar ka don palat sispa arputuli ki private partners jong ka partai kan top kharoi teli ki company India kum ka Antrix Corporation kini ki partner ki Arab ya ka maksar ban develop iki product sell services but represent ya ki syaka pertai ka BSI ka kelong ka partner jo ka maksar house name arjar kalai wala ka Amerika ka lapi uturai ka BSI bo penan kambakla house name arjar poar uturai ka BSI Obaidullah Zayed usya set patok namar ka exporting technology syaka Pakistan Atomic Energy Commission ka PAEC Pakistan Atomic Energy Commission ka shnaya ki nuclear weapon bat yaki solid fuel ballistic missile na kamta ka sarkar Pakistan. Khubli Shibun, Storyteller, London Work, Daily Post.